Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نرحب بكم في هذه الحفلة التي تعتبر حفل تخريج حفظة كتاب الله تعالى الدفعة السادسة والسابعة من مدرسة أنصار الإسلام لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية التابعة لجمعية أنصار الإسلام في أبوكو. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حري إذن هيورو رئيس الجلسة أستاذ شيخ موسى جالو. إذن هيورو كدي هوري بنغالدو دنتال جمعية أنصار الإسلام شيخ ساجو مدير مدرسة Cheikh Moustapha e jogiiɓe taalim ɓen kadi e mawɓe dental fof e hoɓɓe seeniiɓe ɗo ɓen e ɓe sukaaɓe ɓe anndanɗa hoorema ko kamɓe woni sabu nde ɗo jonde hannde e moko baaɓe seeniiɓe ɗo ɓen fof duhiiɓe e suddiiɓe hiɗen wiya ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meɗen yettina kadi hiwraango muassasatul huda ko min e Oustaz Isa e Oustaz Ahmad ɗo e Cheikh Mouhammad Alpha immina e inde muassasatul huda yo en ar tawde ɗen oɗo wele wele Oustaz Korka en kadi fof hino ga e Cheikh Al Qasim en kadi fof hino ga haray en jarni fof haray ko ɓe jonni en yen yewtu ko adab talibil Qur'anil Karim ko honnun e neediji oɗo taalibajo jangowo alqur'anul karim du'a jogade. Miɗo inna noon en jarni madrasa on e idara on e suɓagol oɗo mawdu yo o yewte samnati koko hatonjina hande e nder oɗo saaha. Haray oɗo taalibajo jangowo alqur'anul karim himo du'a jikkinorde ala hadha talib an yatahalla bi akhlaq wa adabi alqur'ani alkarim yo cuɗoro neediji e jikkuji alqur'ani alkarim. Sahaba ɓen arno ka nene men Aisha ɓe landi nene men Aisha ko honno wonno jikku nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓe maaki wondema kana khuluquhu alqur'an. ɓe wi jikku nelaɗo ko alqur'anul karim. ɗum no jeeya e jawami'ul kalim kalimaji konguɗi raɓɓuɗuɗi kono mana majji tawa hino yaaji bi mana kala yamiroje ko woni alqur'anul karim ko ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wonno e mum. kala haɗoreji ɗi alqur'ana rentini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe woɗɗitino e mum ko ɗum ɗo wonno jikku nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. idan ɗen wiya an oɗo taalibajo alqur'anul karim deftere allahu tabaraka wa ta'ala jikkinor jikkuji alqur'an neworoɗa neediji alqur'an hino jeeya e ɗin neediji ara non ɗum al ikhlasu lillahi fi tilawati. an oɗo taalibajo laɓɓinan allahu tabaraka wa ta'ala e jangugol ma oɗo alqur'anul karim. hande gila e baabiraɓɓe nawigol miɗo ƴettude ɗo ɓiɗɗo an on mi nawamo ka madrasatu ansarul islam o hunjo qur'an fiyo yaw musabaqa Dubai. anni innama al a'malu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa.
anniyor ɓiɗɗo ma on ila naɓudemo madrasatu ansari l'islam e kala daara yo jangir alqur'ana fi allah o hunjomo ɗum ɗa ko buuña ɗum ɗa ko bonus ɗum ɗa ko teddungal araygal kono si tawi ngal woni faande tun aray boni talibaji on kadi an kadi naya wat ɗum ɗon anniye ma on si ari taworima ton alhamdulillah an wona a perduɗo si tawi woni a heeɓi oɗo ko wiyete kon oɗo needi e oɗo jikku al ikhlas lillahi taala fi tilawati ko waɗi noon nelaɗo sallallah alih wa sallam ɓe maaki ko adete huɓɓitoreyeede yiite nge ñande janngo ko yimɓe tato no jeeya e mum janngaynoɗo alqur'ana janna o noddete o wiya ko honnum gollanayno ɗamin o allah mi janngino oɗo alqur'ana ha mi hunji mi udditi daara kadi miɗo jannude miɗo andinde yimɓe ɓen alqur'an allahu tabaraka wa taala muttaliun ala nawaya wiyamo kasabta feni qara'ata alqur'an liyuqala fulanun qaari wa qad qil ko wonnoɗa e janngirde labina waɗa tartide fof ko wi eskey machallah ala ɓurɗoma welde dande ala wona fi an waɗirnoɗa ko fiya ɓe mantenu fiya yaw nokkel kaari e nokkel kaari wowlanoma baraji ma ɗin hatti toon ƴettemo naɓon ka yiite yo allah subahana taala danne ɗum ɗo noon na kamɓe tun gila min wonɗo e wolde en fof sen jangga e alquran jangiren mo saabu allahu tabaraka wa taala no jeeya e neediji an oɗo talibajo alquran an yakuna mutqinan littilawa eto inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu ko jangata kon eto ha wawa no woodi woɓɓe si ɓe ujunnike a falde ƴettude loyru foccaɓe hakke ma ko jangin on tawata sella ɓaya ari ka daara eto ha wawa sam naati nelaɗo sallallah alih wa sallam ɓe wi jangowo alqur'anul karim taw mo hunji alqur'ana walla himo waawi himo ɗiggini mo ɓowrini on ɗon daraja makko on ko wondoyta ko kanko e malayka ɓe tedduɓe ɗigganɓe allahu tabaraka wa taala daraja ma on an talibu alqur'ani alkarim ma assafarati alkirami albarara almahir مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد أو شاق فله أجران سيدا جانغودي مو نو ساتي اما هيدا no tambi nelaɗo maki ɗa mari baraji ɗiɗi baraji janngugol ngol e baraji tampere nde wonɗa e heɓude mum nden ko ɗum waɗi jangowo alqur'an e jannowo alqur'an kamɓe perdi ala ton haray hay si ɓiɗɗo ma o woni ka daara ha o hunjaki wallahi perdi ala ton ko wannon on nani ɗo konngudi buy har feere wotere ko baraji 10 woni ko yoɓete nela sa sallam ɓe wi mi wi ali alif lam mimon ko har feere wotere bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf ɓe ko laabijelu jangi alqur'an ko laabijelu fiinowo mon o rewto ha o hunjo o ara kadi o darta mo ƴettude darsu mo rewtade feƴƴinoɗi ɗin non ha wi e o hunjige te si o helli faaka baraji ɗin ko jinnaɓe makko ɓen woni ko windante nam haray ɗum ɗon kadi perde ala ton onon neniraɓɓen onon babiraɓɓen no jeeya e neediji oɗo talibajo an yaqra alqur'an wa yamala bihi ko ɗum ɗo woni fanunde nden yo jangu alqur'anul karim o gollitirande kadi o janga oɗo alqur'an o gollitiramo ko waɗi noon ko ɗum ɗo woni gaaya on wona hunjagol ngol dey woni fandunde nden gaayal usma ɗen wawinde hunjagol qur'an wona farilla wona ko waɗɗi kono gollitirgol qur'an on ko farilla no gasa noon no metti nandegoy kono jomiraɓe gande ɓen no ɗo hunjagol qur'an na farilla kono gollitirgol qur'an eto ando ko woni alqur'an yamiroje ɗen waɗa haɗoje ɗen acca ɗum ko farilla e dow kala julɗo idan gollitir oɗo alqur'anul karim te kadi etoɗa wonowo rewtotoɗo alqur'anul karim wona rewtotoɗo alqur'anul karim miɗo heddon mindi 15 on tigui rewto
no andirɗen noon nelaaɗo sallallahu alih w sallam ɓe wi alqur'an kañum ɓurata yawude fuutade on tigi hay si tawi woni a arino ɗa jogii ngeloba ma yiɗa tongude ma ɗo a haɓɓani moƴƴa sa welsindike tun ara mba firti ɓoggol ngal mba yehi ka ladde ka sahara hino ɗo hunjagol qur'an e sattude ko jogitagol nde tawande fuutaki makko ɗum ɓuri sattude ko ɗum waɗi buy haray no hawjani o hafla ɗo ono o hafla kadi moƴƴa e buy hamnade ɓaawo makko haray yo Allah dandu ko yirbingol ko wonano e gollede ga duuɓi 4 pay gungu wonata nene makko wallitomo bam makko wallitomo samna kala ko ɓe haɗunomo ka daara madrasatu ansari l'islam so ari ka galle wona e welko te ko woni ka galle gongo ko montata ko maha ɗo ka madrasatu ansari l'islam koko taalibaɓe men wondi e mum meɗen gandi ko woni hen moƴƴa haray jange alqur'an rewto ɗon etoɗa ko fandi wo ko fandi yontere fof yontere etoɗa waɗa khatmu oɗo alqur'anul karim timminamo si wawani wonde yani si woni yontere ko ɗon wonata ma tadabbur wal khushu yontere fof yontere eto jippina alqur'an o acca e mo tumo accama fi hande o hafla waɗama ɗo a noddama ɓayma noddama a hendike shahada on a yeehi wona ɗon de ko a wonda e makko jemma e ñalorma sina ɗum o woppama o jaaha no jeeya e needi janngo alqur'an tahsinu saut wa tasyinuhu nam inda qira'ati alqur'an welina hitoma o ñuuña feññina ka hana feññinede ɗon suuɗa ka hana suuɗede ɗon ñuuña ka hana ñuuñede ɗon ɗum ɗon kadi allah subahana taala daali warattil alqur'ana tartila nelaɗo maki zayyinu alqur'ana bi aswatikum cuɗine alqur'an on cuɗinironmo e hitoji mon ɗin a'udhu billahi minash shaytanir rajim hay imam si imamu buyno woodi ɓurɗo welde dande hunjade on ko on ɗo a hikka tentiniga salatul jahriya bo so wallitoto yimɓe ɓen e khushu e tadabburu alqur'an alkarim dande ma nden si welaɗa hunji ka fana e alansara ko bisimilla ma futuro e geeƴe e ka subaka wono sifa sudaysen e ko nandata e sifa maɓɓe wallitoto yimɓe ɓen ɓerɗe maɓɓe ɗen wona e nder julde nden ɓe heɓa kadi ko wiyete kon khushu oke yankinare no wotton kadi neediji oɗo taalibajo taharatul jasad ɓandu ma ndu yo wonu ɓandu laaɓundu ɓandu ma ndu yo wonu laaɓundu salligoɗa wonda e salligi nokku ka wonta ɗon tawa no laaɓi gosoɗa ha siɗa janngude alqur'ana on no yiɗa fewtaka qibla si ndeɗa janngude siɗa janngude ujunnoɗa audu billahi min alcheytani irrajim fa ida qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min alcheytani irrajim te kadi no jeeya e jikkuji ma an taliba alqur'ani alkarim an yaquma alleyl bi qira'ati alqur'ani alkarim iɗon andi koye ka daara an hunjiɗo alqur'an o sa yiɗi yo tabutu a nafiray mo jemma hunjiɓe ɓen noon hino andi ɗum on andi ara e teppe deƴƴi hitoji ɗin deƴƴi immoɗa 2 3 4 salligoɗa on yigoy ka daaraji ga ko ɗon ɓe imminta o ko hunja ɗon o tabitay par ce que ponso pansa konso kansa ala ɗon no deƴƴi o a immoto nafiramo na wa alagol a ɗumanno laysa min adabi talibi alqur'ani alkarim eyna on faami ko idan laɓɓina kadi ɓernde ma nden ko waɗi noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki inna fi ljasadi mudga ida saluhat saluha aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb nelaɗo maki huyre no e ɓandu ndun nden huyre ɗon si nde moƴƴi ɓandu ndun fof haray ndu moƴƴi nden huyre ɗon si nde boni nde heeɓi ella haray ɓandu ndun fof heeɓi ella nelaɗo ma ko ɓernde nden te noon alqur'ana ko honɗo wonda yimɓe sikkay kaka hoore ko ɓernde ɗo ko ɓernde ɗo alqur'ana on wonata awa ɗon no hana lootede laɓɓine no jeeyay ko lootirte ko fuɗɗorno nden ko anniya
innama al amal binniyat, al ikhlas lillahi tabaraka wa taala. No jeeya akhlaq talibul qur'an al karim e aada makko azuhdu fi dunia, ko ɓe ruuɗoɗa e aduna. ko ɗum waɗata o yiyay ka daaraji ga ɓe wiyay min yiɗa smartphone, min yiɗa paykunkun jogo téléphone. c'est ɗum ɗo ko aduna ni, mo naati e mum ko bahrun la sahila lahu, ko bahru mo ala kattude. sa naati ka facebook a gaynay tum ɓe adda kuma, a gaynay tum ɓe adda kuma, lancay waktu ma on fof ɗon hara ko ɗon tun taw yaha whatsapp yaha to ɓe inna interdit paykunkun jogota ko oɗo smartphone ka daraga, par ce que ɗum no woodi ko woni e bonnude buy wona ruuɗiɗo e aduna. taalibajo o wata o waɗu e haqqille makko jawdi, wata o waɗu e haqqille makko aduna, kanji ɗiɗi ɗi yadata. an oɗo taalibajo alqur'anul karim kun mutawadian lil muallim, wonu neɗɗo yankinaniɗo karamoko ma, ta wonu neɗɗo mawnintiniɗo. ko ɗum waɗi en haalniranay gonga sukaɓe rewɓe ɓen ka majalis iɓe jogii teddungal ka karamokoɓe ɓurɓe ɓen men woni e jannude ka banje, ɓe sikkay ko men gorete wona men gore. hunde noon gandal ko feere, barki ko feere. barki ko yangante ɗaɓɓane, no woodi hunde wotere buyɗo si addi paykoy ka daara hino yoɓude ko haldida ko lewru, ɓe sikkay hande kadi gasi, no woodi ka rewata si ɓiɗɗo ma on kelɗa accitaymo. allah noon fa yawnuɗo cobba. a yi rewo woni wiya karamoko en e hino ɓe daara ɓe tawa no tekki, ɓe wayri ƴakkude tewu, nden ñande ɓe waɗa tewu, ɓe anda ko baba kum ɗo paykun addi, wallahi yaratani. fontuɗo ngo on e jogiiɗo ngo on, a fontay ngo tun allah fonta fi paykun mako, a ñobbay ngo tun fi makkun ñobbo. ɗum ko noon woniri, te ko noon kadi tawrɗen mawɓe men ɓen enen jooɗiɓe ɗo ɓen fof, yahuɗo ɗaɓɓoye arti o a jippinay dongal magal tum ɓenno yaw hiwroɗa karamoko ma. donc barki koko ɗaɓɓete ɗum ɗa ko wonɗa e yoɓude ɓeɗo gon, ko wona e soodede courant, soode koɓe ittira kooje, koɓe soƴƴira e koɓe waalo, hay hunde ɓe heddorta. si cegama dépense on e ko wonɗa e yoɓude kon a tawa yiiɗa. idan haray e wonu neɗɗo yankinaniɗo karamoko ma, ta sikku joni ɓay haray a hunjike an e oustaz moustapha aray o woni gore walla amir on ka kun mutawadian lil muallim, mo neɗɗo si yankiniki allah subahana taala ɓantay fi makko. no jeeya e neediji ɗi duwaɗa jogade an o taliba, addu'au lil muallim wal itirafu bi fadli. allahu akbar. hande ɗo en jooɗade ɗo on rewdi e o murabbi, on rewdi e oustaz moustapha ka ɗuuɗi, ɓe muññanike on ko ɗuuɗi. baadallahi tabaraka wa taala si hewtuɗen kadi nde jonde ka hewtuɗen ɗo jamiyatu ansar l islam, ɓe muññanike on ɓuyi, on waɗi ga piiji ɓuyi. yon noon haray torano karamoko ma, qirritano ɗamo kadi wondema mo joganima ɓural. nela sa sallam ɓe maki man ata ilaykum ma'rufan fa kafi'u fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lam an qad kafatumu. nelal maki mo waɗani on ko moƴƴi, yoɓitemo, yoɓitira an kadi mo ñawlima ko moƴƴi, yoɓitirmo ko moƴƴi. si on heɓani ko yoɓitiron toranemo ha kanko tigi o anda wondema e nele on yoɓimo. du'a yaratani, torano karamoko ma, karamoko ma torantoma, kono an kadi e du'aul muslim li akhihi inda dhahri l ghaybi mustajab. julɗo sino toranade ɗimmojo mum julɗo ka wirni hakkude makko tun e allah, on du'a ko jaabotoɗo. haray taw yejjite karamokoɓe men ɓe wonduɗon ɗo jemma e ñalorma ɗiɗo duuɓi ha hunji ɗon oɗo alquran, ka yahuɗon wowatan ko ɗum waɗi goy e talibajo dullata ɓeɗo oustaz moussa en no andi sukaɓe rewɓe e juuɗe karamoko maɓɓe, haysi ɓe yehi yaa ɓe heeɓi magistére e doctorat, so mudditi deftere maɓɓe nden aray ɓe windi fi karamoko maɓɓe, ɓe jarna nene maɓɓe, ɓe jarna baba en maɓɓe, ɓe jarna karamokoɓe maɓɓe, wallitiɓe ɓe badallah ha ɓe yetti ka ɓe yetto. hay ɓe hewti doctorat ɓe yejjitataɓe fonte defte mawɓe on yiye. ta yejjitu duwanagol karamoko ma. imam ahmad du'antono yani imam shafa'i, ayi
oɗo kadi Yahya bun Saïd al-Qattan rahimahullah o wi yani ana adu llaha li Shafi'i akhussuhu bi mi toranto Allah imam Shafi'i mi hertinannamo kay duwa spécial oɗo kadi wono imam Ahmad o wiyayno ma qala imam Ahmad hada alladhi tarawna kulluhu wa ammatu min ash-Shafi'i wama bittu mundu 30 sana illa wa ana adu llaha li Shafi'i wa astaghfirullah la ilaha illallah. Imam Ahmad o wi kala ko yiwɗon ɗo hande ɓeɗo kaɓe jooɗi woɓe woolay fi docteur Mouhammad Ahmad Lo e kaɓe rewno yahi ɗum na koko waɗɗi ta wonu neɗɗo dulluɗo jannuɗoma on wata yejjitanmo ngal ɗo ɓural neɗɗo si jannima har feere wotere a wawamo nde yoɓɓude wallahi lasim hay jonɗamo million ji. Imam Ahmad wiyayno woni koko yiwɗon ɗo hande yimɓe no teddinim imamu ahli sunnati wal jamaa kala ko yiwɗon e teddungal e gandal komi heeɓi ɓawo allahu tabaraka wa taala ko imam Shafi'i woni karamo ba o wi duuɓi 50 ha hande jemma goto mi walaki si wona mi toranto Allah karamo ko an imam Shafi'i mi toroyo Allah subhanahu wa taala yewtam 30 sana landoto noon talibaɓe men ɗo men wayrindiri en salmodira e joni sen gayniɗo 30 sana yadu liman lil imam Shafi'i no jeeya e mum kadi ka neediji kam dakiga nabi sallallahu alaihi wasallam salasa dakaik la ilaha illa woɓe hokkilam minti tati wallito ɗon mi ɓeyɗon minti ɗiɗi wona joyi kak ikhtiyarul muallim al aslah wal a'lam si tawi ɗo noon mawɓe natoray ɗo ka needi an si tawi woni paykon kun no sendidiri yo ndaaru karamo kojo wawɗo fewuɗo moƴƴuɗo fewnowomo o yahaka on o duɗɗino ɓe Cheikh Moussa woliɗa Muhammad ibn Sirin ka wimno walla Imam al-Hasan al-Basri nam ya Muhammad ibn Sirin o wi inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khuzuna dinakum o wi ngal gandal ɗo tentini al-Qur'anul Karim ko ɗon yani ko ɗon ɗi tubbi canɗi ɗin fof kaka al-Qur'anul Karim o wi ngal gandal ɗo ko diina ni ndaare ko hombo ƴettaton diina kan e mum taalibajo eno ñentina karamo ko mum ɓuri hay ɓammu wattane yilagoy pay goygoy ko ɗum waɗi portoɓe mbay ɓe ari ɓe etike mawɓe men ɓe yaltingolɓe ɓe piiridi e maɓɓe ɓe waɗi jihaadi ɓe tawi ɓe gaynda ɓe mawɓe tertoɗen ɓe aren ka paygoy kaka jande ɓe ari ko ɗon woni ko ɓe waawiri en ɓe gañori en kadi ha joni fewndo ɗo kamɓe woni e rulude e dow men hiɓe jooɗi to kono ko remote control ko ɓe fal ko ɗum waɗi Gambia ɗen arde joni mawna independent duuɓi 60 neñande GRTS min landito ɗen hoore men est ce que en hetti hoore men tan hettani hoore men hande ni bato si costali ɗo en ñamata enen jooɗiɓe ɗo ɓe enen min gila min wonɗo e wolde ɗo hettani independent tan agriculture wona e juuɗe men woni education noon wona e juuɗe men woni en janggay ɗo ha yalten université ay mesalal en wata moƴƴinde yeey China ndaron siko noon ɓe woni e janngirde yawon England yawon France ɓe waɗani en syllabus ji bonɗi ɓe jonni en ɓe wi en jokku na fi ka dinagoy ko ɓeydu noon e wol on faami jannga haji hay mesalal wata moƴƴinde ɓe yeeyoɓe ndiyan ɗo fof ɗum ɗo fof hiɓe anndi hiɓe gaagoy ɗum ko to wona e moƴƴineede adde ɓe wutta ɗum ɗo ɓe lowa ndiyan hadi moƴƴinon ɗum ɗo muskila kaka ɗuma ka education en hettan taw independent almuhim e ndaara karamokojo moƴƴuɗo e kadi no jeeya e neediji ɗin dawa law ka darsu ara o naali tulto walla tardo si a jooɗike kadi ka majlis ka janngeteɗon jooɗoroɗa kadi needi haray inchallahu taala toɓɓe ɗen hino ɗuuɗi kono komi ɓeyditata ɗon hande inchallah ɗon teddinede ɗon hana teddinede yo mawɓe manko ɓen kadi yo Allah subhanahu wa taala teddinɓe no nanirɗon ɗo ni jinnaɓe ɓen ɓe noddoyta yawmal qiyama ɓe watte coñci labaɗi ɓe ƴetta kufune kanŋe ɓe hippe ɓe wiya ɗum ɗo ko teddungal mon saabu ɓiɓɓe mon hunjinoɓe alqouranul karim yo Allah okku ɗum mawɓe ɓeɗo fayɓe e kala wonɓe ga kadi ɓe hunjaki ɓen yo Allah newnanɓe kamɓe kadi ɓe hunjo
e fayɓe woɓɓe goo kadi wonuɓe daaraji goɗɗi goo haray ko onnum men hikkata ɗo ko giñe woni ko heɓuɗon ko madrasatu ansarul islam ɗo on heɓani maafe on taw andi oustaz al hussein ba hafidahullah o wi en falji faljere moolanade ka wiyanoɗen yen hunji fayɓen alqur'an ara en firanali ko haala gandu sa taskiki ka taway ko noon par ce que a yiyay paykojo wallahi no woodi goɗɗi mi sustaɗi wolde ɗo sukaɓe hunjiɓe alqur'anul karim jikkuji ɗi ɓe jogiiɗi wallahi no hulɓiniya ko ɗum waɗi suɓiɓe o mawduɗo ɓe addanimimo minni ɓe miijitike kon hana ɓe ɗum gollitiron alqur'an jogoɗon needi l'islam par ce que jannguɗo alqur'an si yiyama mo wowla haalaji goɗɗi goo walla mo waɗa goɗɗi goo a taway wiyede ene wona gum baygum men ok noddano fino hunji alqur'an nani ko baygum wowlata daari ko baygum darata no woodi woɓɓe wallahi mobile ji maɓɓe ɗi ga sustade yurnade koko men andi ko menen goɗɗi ɗin siko menen tum mi wowlay kono mi sustaɗi wolde ɗo yo Allah taw wara on jogaki ɗin jikkuji ɗo ko ɓurata noon addude ɗum ko yaadiɓe bomɓe ɓen haray eto ɗon on heeɓi guiñe on ɗaɓɓoyon maafe on honno wonta maafe on tafsir on fiqhu on hadise on tawhide on ɗe ɗo wonta defte cewɗe sharia on ko ɗum ɗon maafata alqur'anul karim o kono son sikkiɗo joni hande ɓe jonnama shahada ɓe gayni ko guiñe hay goto man noon yiɗa hirtorde guiñe fi kala ko ɗum ɗon woni lasli on kono enen ɗo fof mo suɓindiranama ñiiri e maafe e guiñe tun ko ñiiri e maafe awa maafe on no heddi ɗeɗe mi janti ɗo ulumul lugha on nahaw on adabu on ɗin ɗon fop ko ɗum ɗon maafoyta o alqur'ana mo ɓe wona e jonnede ɗo haray kadi wata on itteɓe ka daara fes toujours joguintineɓe si ɓe wawi janggoyde ka l'école ji ɓe arta ka daara tawa ɓe rewtade hiɓe jannorde ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ko ɗon alqur'an on ɓurata tabutude haha wa sallllahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma kadi famama ala ɗo ko laaɓali fawno laaɓi jasakumullahu khairan janngugol qur'an hunjo ɗum no wawi weɓude seeɗa hay si tawi jomon waɗi toon duuɓi kono ko ɓuri kon sattude ko golliturgol qur'an cheikh saleh jasahullahu khairan sukaɓe needi ndin hande ndi foti darede de andi bulfale walla min mi waɗa woori no probléme min de mi wiyay no probléme is a probléme kala ka wiɗa no probléme a di probléme si tawi noon ɓeygudema an ko wiyata ko no probléme a dani hoorema probléme de probléme on noon no wawima jokkitude duniya jokkitama yomal qiyama accuto en hakkille tahsinu sawt nane allahu jalla wa ala si jonnima dande welunde gollitonde kono accita hakkille de ɓe inna ɗo joni ko an woni imam accuto hakkille e ɓernde ma ko honɗum takiɗa janngude ara toon ɓe jonnama mike andi mike ɗo o mike mo yiyoton ɗo on acca hakke kono ko probléme de sa wowli welay sa janggi welay ɓe jonnima mike ɓe wima woni imam an joni dande nen ƴettima a yejjiti ko woɓɓe woni ɓawo ma sukaɓe woɓɓe a yi ay joni ɓe ƴettay ɗo safhaji ɗiɗi ɗum ko probléme goy accute mo hakkille sa jonnama a wiyama ka imam fewnu dande nden fi Allah julnu yimɓe ɓen fi Allah kala ko watta yi'u hen Allah heɓa en joddi qiyamul layl waaɓe nomi wayni min ɓe gimmota ko jemma de qiyamul layl
woɓɓe ɓen ko ramadan tun korka e lewru korka tun ɓe juulata jemma ala a hunjike qur'an o a hunjaki o an ka julɗo ittu e jammaji ma seeɗa juula fi Allah toronoɗa ɓeygure ma nden toronoɗa hoore ma boga duniya on no ɗuuɗi hande immo jemma juula hay siko darɗe ɗiɗi darɗe tati darɗe nayyi juulu no probléme mobile o haalani en nane wallahi o haali gonga taliba ɓen e mobile meɗen woni ka école aji meɗen andi ko woni toon no yurmi on nani ɗeya balɗe America wiɓe waɗay stop TikTok kala mo heɓa duuɓi 16 yehi dow watta use TikTok enen noon en ala contrôle enen en ala contrôle sa wiɓe wiyama freedom of speech freedom of expression sa landike ɓe sa yehi ka maɓɓe a landike ɓe honɗum woni freedom of speech no waɗa contrôle de wona ko weɓanma kala wowla la ndaru ko wolata kon ka julɗo ka gaynirten ɗon sa hunjike wota ƴettu jawdi waɗa ka newre ma ɗo ɗaɓɓu noon jawdi ala probléme kono waɗi ɗum ƴettu jawdi ndin waɗa eko nafayma eko nafata duniya nafa kadi yawmal qiyama ayi sa jooɗi keɗo a ɗaɓɓali jawdi Cheikh Salih haalani en nane de sen jooɗi keɗo gal on arani ɗo kapor e ñamata de ɗum ɗon ko jawdi addata ɗum ɓeydutu noon ɗaɓɓere kono waɗu e diine waɗu e moƴƴere wota yejjitu wona juuɗe ɗen ko ɗo taƴi kala ko wola mi wawa darnen juma hiɗan mari millions billions hiɗa motti ɗum ka banque anga jaɓata ittuɗe a woni talibajo a hunjike qur'an hiɗa andi ɗum taki ko wiɗa kon cheikh mohim tafsir on qur'an on si a famalimo a wata gollitide qur'an no haniri noon wallahi mohim yo Allah newnan en eyyi no woodi goɗɗo hunjiɗo qur'an kokki ko musicien ji mi anda yes eyyi hunjiɗo qur'an mejjiti kono siko gambe e jogoy kokki o hunji qur'an kono ko ok ko imay noon no gasa boy saɓe nandi inde makko Allahul mustaan eyyi ɗum ɗon fof ko addata ko hunje ko qur'an o tawa anda ko on ɗum woni toon a wata rental yo Allah fewnum yo Allah fewnum ala kulli hal sukaɓen fay ɓen yoɓe walle sa wi tun joni o hunjike qur'an halas kanko joni o yawtali tawa de o hunji tun no heddi ko heewi ɓaawo ko aroyta al istimar arnoɓe Afrique ɓe waɗi en colonisé mi ala e natude ɗon moƴƴa minen hande ko eɗen fof ko no Afrique moƴƴira diina kan danda ka dande gurnan ɗan fawo e peewal ko ɗum ɗon min fala yiide Afrique kono e nder Gambia kadi ko ɗum min fala yiide koy ɗum waɗi mi ala e natude ɗon moƴƴa kono yo en waɗu feere janggen jannen o tawi joni min mi wata janngude ala janngu hay sa yeehi ha hoore nden fof furɗi janngu o tawi mi janngata dey a woni e ɗaɓɓere mbuuɗi tun ha no woodi ko arata yeeso de ɗum ɗon noon anda mawɗo anda suka almawt yo Allah waɗa hen jaam ala kulli hal waktu on yeehi joni ko yo en waɗu feere arten ka programme men bi imam ba ak waa Madiyana yëpp kilifa yi fi teew ñu ngi leen di sargal ci
bés bu tedd bii nga xam ne dafa am ñenn ci ay xalel yoo xam ne dañoo mokkal téere yàlla bi te ñoom ñooy juróom benn ba juróom ñaareeli mbootaay wala ay nit ñoo xam ne génne nañ fi te mokkal Qur'an ñu ngi leen di tatagal ci jotaay bi di leen wax ahlan wa sahlan bikum di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala jéego yi ngeen jël fa ngeen jógee fële ca Madiana ba yegg si fii dem ak ñëw bi yëpp yal na ci yàlla def tiyaabu yal na ci yàlla def tawfiq bu bëree hara meɗen besmoɓe Madiana naɓe waffaqahumullah imam on e alkali on e arɓe ɓen fof meɗen bismoɓe ɗo e muassasatul huda muassasatu jamiyatu ansar al islamiyya yaltinde sukaɓe jannoɓe jannayɓe gollayɓe gollitirayɓe ka dina walla yimɓe ɓen fi duniyahum wa dunia wa akhiratuhum jasahumullahu khairan joni en aray e kalima konngol amirul jamiya on en jonnaymo minitaji tati o bismano en o haalana en seeɗa fi jamiya on falyatafaddal mashkuran وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أساتذة الكرام رئيس الجلسة فضيلة المحاضر الأستاذ محمد صالح به ضيوفنا الكرام من مدينة آباؤنا الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن جمعية أنصار الإسلام اليوم في غاية الفرح والسرور لما من الله علينا أن جعلنا متعاونين مع أولياء هؤلاء الطلاب منذ زمن طويل وفي جهد كبير لتحقيق هذا الغرض العظيم فلله الحمد والشكر. وأشكر أيضا كلا الجانبين على ما قاموا به لتحقيق هذا الغرض العظيم. وأنصح أولياء هؤلاء الطلاب بالوقوف معهم وإعانتهم حتى لا ينقطع عنهم حبل الدراسة. كما أنصح الطلاب أيضا ما نصحنا به فضيلة الدكتور مبيكة حفظه الله ورعاه في حفلة تخرجنا منذ سنة 2002 وذلك منذ 23 سنة. نصحنا حفظه الله ورعاه بالتثبت والتثبيت. هذه yewtunoɓe wonɓe wallude kadi fayɓe wonɓe ga fewdoɗoɓen en yejjitanani ɓe haray hiɗen weltaniɓe eɗen jarnaɓe haray hiɗen toroɓe ɓeydugol wakkilare ko wona noon kadi kamɓe halfinaɓe fi jande nden ka jamiya ɗum woni lujnatu ta'lim on kamɓe kadi hiɗen weltaniɓe hiɗen jarnaɓe wallude e idaratul madrasa on fof haray noon kadi hiɗen sasaɓe wondema duf a arowo ɗo on hara en andi ɗo hande ko taalibaɓe jeenayo marɓe wonɓe wadde ɗo taharruj no gasara ko jeetato e maɓɓe on woni ɗo kono ko ɓe jeenayo goɗɗo on hari hino hoɗoyi ɗo ko ɓe jeenayo ko duf aji ɗiɗi kadi won ɗo kono haray hiɗen fawaɓe hiɗen sasaɓe duf a arowo on arayɓe waɗugol taharruj fi hitande wotere hara ɓe mankali 15 haray ka timmode yewtere an ɗo kadi hiɗen torano hiɗen du'ano musidɓe men mawɓe men e karamokoɓe men ɓe wondunoɗen ka jamiya gaɓe allahu subhanahu wa ta'ala ƴettiti haray ɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala yo yurminɓe o waɗana ɓe lakara fowtorde allahumma gfir lahum warhamhum wa li jamii mawta almuslimin. Assalamu aleykum wa rahmatullah. haray ko minen fof joɗaniɗo muassasatul huda o inchallahu taala haray joni konngol ngol oustaz Mouhammad Sayd Ba kadi ɓe wi ɓe hewti ɓenɗon fof ka huuɗa enen ɗo fof ko huuɗa inchallahu taala kono hande haajuji ɗin tawi no ɗuuɗi Daru Sunna Cheikh Tall en kamɓe kadi ɓe jogino sifa ɗum ɗo bimbi e Q-City to toon kadi ko yatawa ko ɓannide taalibaɓe 50 fayda wunjiɓe jonnitama toon e shahadaji mum bimbi ɗo programme ji ɗin haray no heewi hannde ko toon men adorno joni haray inchallah hakkude oustaz Ibrahim e oustaz Ahmad e oustaz Mouhammad Sayd joni ɓe daara ɗon gooto o yewtanani yimɓe huuɗa o inchallah.
الله عليه وسلم. نشكر مقدم البرنامج شيخنا شيخ موسى جلو، ونشكر باسم مؤسسة الهدى جميع الحاضرين في هذه الحفلة، ونشكر هؤلاء الطلاب المتخرجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم على ما وجدوا من العلم، وما ذلك على الله بعزيز. ونشكر أيضا جميع الحاضرين كما قلت، ونقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هري إن يتي الله سبحانه وتعالى إن دواني كان الله صلى الله عليه وسلم عند مؤسسة الهدى سرقندا ديبكندا هري من جرني oɗo ustasijo meɗen joguiɗo programme oɗo hafla ustas Moussa Diallo. Iɗen jarna kadi mawɓe men tawaɓe e ndeɗo jonde, eɗen jarna kadi ɓeɗo sukaɓe ɓe annduɗa ɓe hunjike oɗo alqur'an, yo Allah tabintinɓe e koɓe hunji kon, o newnanaɓe ɓe heɓa kadi gandal gongal ko wawata ɓeyditade koɓe heeɓi ɗo ko wona noon kadi eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala nde waɗata en yimɓe heɗitotoɓe yewtere ndara ko ɓuuri moƴƴude e yewtere nde to ɗum gollitira e wonɓe ɗo ɓen fof jarnama weltanama. haray ɗum ɗo kadi ko polgal woni ko Allah subhanahu wa ta'ala jonni en ɗum ɗo. si Allah newnanima paykuma hunjike alqur'anul karim gollitiri ɗum anin soyta ɗum yawmal qiyama, yo Allah newnan en fayɓe wonɓe hunjade ɓen fof ɓe hunjo ɓe gollitira e heɓen nafooreji muɗum no yewtira ko muhadara ɗo ni adna e l'akhira. haray Allah ino wawi ɗum. haray mene wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فضيلة الشيخ الأستاذ شيخ موسى جلو، وفضيلة الشيخ أستاذي ومربي المحاضر الشيخ محمد صالح با، وكذلك الأساتذة وأولياء الطلبة السيدات والسادة زملاء الطلبة، أيها الحفل الكريم، أحييكم بأفضل التحية وأزكاها. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم إدارة المركز وهيئتها التعليمية، فأهلا وسهلا بكم. يسرنا في هذا المساء المبارك وفي هذه المناسبة الغالية أن نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في حفلة تخريج الدفعة السادسة والسابعة لمدرسة أنصار الإسلام لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم صحتكم ويطيل عمركم، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميع المجهودات التي بذلتم لتنفيذ هذه الحفلة في ميزان حسناتكم، ويدخلكم جنة الفردوس الأعلى تدخلونها وتحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسكم فيها حرير. أي musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawa en yettugol Allah subhanahu wa ta'ala, juuluɗen e oɗo nulaaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, yen toro yo Allah ɓeydu teddungal e barke e makko e dow ɓeeɗo sahaba e makko e kala wiytirɓe ɓaawa maɓɓe no ñamtinira ɓe no moƴƴiri ha ñande dargal ngal dari. ay en jarni ɓeeɗo karankoɓe meɗen wonɓe ardanade en ndeɗo jonde, ɗum woni Cheikh Moussa Diallo. ko wana noon kadi hara en jarni karamo ko en amen woni oustad Mouhammad Salih Ba e karamo ko ɓe amen heddiɓe toliɓe ɗo ɓen fof. ko wana noon moko baɓe seeniɓe ɗo ɓen fof, woni ko mawɓe fayɓe, woni ko siɓɓe maɓɓe,
dental seningal ɗo ngal fof haray meɗen salmina on salminago ɓurgo labede ɓurgo moƴƴude meɗen torano on jamɗe kisiye onon e ɓeygureji monɗi haray e inde oɗo administration woni oɗo idara ngal ɗo duɗal ngal geli ɗen wondude e wondaɓe gaɓen fof karmakoɓe ɓen haray meɗen hewtina on ngol ɗo weltago e oɗo welo welo e oɗo kikiɗe mo tawata ko barkinaɗo fi oɗo haaju meɗen mo tawata ko haaju mawɗo haaju seeruɗo haaju mo tawata ko fi nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala haray meɗen wi on ko saɗi mon ko tooli no gelorno ɗon noon haray fi yaltingol ngol ɗo yani nde ɗo yaltinande jeeɗɗaɓere ma jeegaɓere e jeɗɗaɓere e ngal ɗo duɗal wonande ngal ɗo duɗal meɗen andirangal madrasatu ansarul islam wontirɓe ka wonɗen ɗo haray meɗen tora noon Allah subhanahu wa ta'ala wonon fof e ɓeygureji monɗen yo Allah tabintinnan on cellal ngal junna balɗe ɗen moƴƴina battane ɗen wono men torranta on Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan on taɓanɗe ɗen fof e tampireji ko hawruɗon e sattendeji fi senagol ɗo ñallal hande ngal miɗen andi no hawrodir e haajuji hewɗi kono on accitiɗin ɗon haajuji fi senagol wawe tawdede e fi tabintinnugol oɗo haaju miɗen toro Allah yo yoɓir on ɗum ɗo naadugol ɗon jannatul firdawsil ala o ɓornoya on toon ndiɗo ɓornatere nde gueli ɗen haray e ɗiɗo makuji ɓeɗo karmakoɓe tedduɓe o waɗoya on jeeyaɓe luttayɓe toon tawa hara hiɓe welte hiɓe weltana welo welo immorde ko Allah subhanahu wa ta'ala haray ko wona noon mi ɓeydita ɗon en nani ko amir oɗo jamɓiya ɓe darnoɓe ngal ɗo duɗal maaki ɗo kon ɓe fawi haray duɗal ngal condition wondema e yaltoyayɓe hikkotoɓe ɓeɗo ɓen haray ɓe yiɗa yo manque 15 si allahu newni jaaɓi si ɓuureyali 15 kono manquoyta ɗum ɗon haray meɗen tori on yo ɓeydu men tornagol Allah subhanahu wa ta'ala haray woni ahadi ndi men ƴettude si tawile ɗum ɗon hewti ɗon no nanirɗen ɗo ni woodi yaltimɓe haray capanɗe haray ko place ji ɗin sirti ɗo en andi ɓe wonɓe ɗo ɓen ko place on no faaɗi wawata heƴude wano adadu goɗɗo goo ma limore woɓɓe goo wano no woniri haray e nokkeli goo haray noon ɗum ɗon e faamir ɗum ɗon ni inchallah haray men ala juutirde ɗo ene torano on jam e kisema winana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh oɗon araten joni fayɓen noon machallah jasahumullahu khairan honjiɓɓen ko yimɓe jeenayo woni ɗo adi ɗo e maɓɓe ko Ahmed jogo Mouhammad Abdullahi Diallo Ahmed Omar Belaba Abdul Karim Ibrahim Diallo Mouhammad Alpha Cerno Ahmed Wuri Diallo Sulaiman Ibrahim Ba Baylo ممتاز اوكي بايلو احمد عمر بايلو با جميل ابو بكر الفا جالو عبد القدوس محمد وري سال ابراهيم محمد بري محمد سعيد محمد وري جالو ñi ñoy ñi nga xamne ñom ñoy mokal legi nak ci sen jotaay la ñuy ñew ndaxte comme ni ma ko waxe won li ñu fi taxa ñew jotaay bi liko taxat jóg mooy ñii kon ñoom it dañ leen di woo mooy ñi ngeen dégg nii ku nekk dinañ ko may ñaari minute ba ñetti minute su ko defee ñu jàng ñu xool la nga xam ne moom lañ mokkal joni comme no addirɗen noon kono woni inɗeɗen en noddayɓe joni mo kala jonnen ɓe minute goto minute aji ɗiɗi ha tati fi time on woniri noon si wona ɗum alqur'an no weeli en acceno ɓe jangga ɗum ɗo ha ɓawa futuro
kono noon meɗen faala wattu winda ɗo on wata en yawtu on wattu inchallahu taala joni mi sikku mustaidina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فصلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا ما شاء الله جزاه الله خيرا adu dargawni ko woni kono fayde wonɓe gaɓen الطير وأوتينا من كل
شيء هذا لهو الفضل Ori jangen item majjere mo janga hande no ani. Kori jangen item majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi.